بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم kwezi watukufu handani kana bishurani khairu malani kaundu mlio arumwazi sanata za dunia watukufu ngamonao kana zintuzinu hena wakati ngari njia wako wakana ndo wakati waladhimu hene mriyajitekeleze husu yebalbala nela namna humkutano kao mwoti juu kangaru joka wakati ulonu unu kasi wakati wa kampani wanga baladi marudo sherehe zibirao fahamisha somesana retazanajali harumaza ngozinu watukufu sikwalelo unu sifaya tartibu masihuyanu ni hebanu ni onese mada nzima na duhusu le bunjili kao ndo lafanyisha sikwa jana ikao riono baadhi ya wandu ngwa tafsirona hii ngabambulwao ngabambao nrugoza husu mali ikawe ni kwa wandu warende walewe na jao la msajaja wenge na aminu kanende nsi hatu wajo hifadho nsi hatu dasi wenge abo husue mada yo ngarjo njia haruma wala nyanyasi kaunga simonze ikaw ngar pauno veha ngar lilao hatungo mbi ikaw ngar zibiro nsi juu ngarambao wenge abo kafikirukana izonde zimade kawo zirimisa bano sikwalelo unu uritansa wembavi ruonesa mbavi zila fikira za hatu wakayasi wasangarelo wao kana odea kartujo abazo rizisomo na dobi ukaya Mungu mweze shukra ka umujibiwa ni muhae daula dokana mrumbaji na jokange harma duradere ponsi amba kaulu menji na zitandwa zinji ikao ngazanzo zifanshihe ngazifanshi hao ngambishi hao zopia ngazimwasulio rezanzo zifanyiwa rezambao rezijiriyo kama amerikezo pia ngazasulio muhae daula ewenga batukufu izode zemade kawo rikanso skwalelo unu rionese zifikira za hatu watukufu oskwa jana riono libunjilio libiri litafsiri wa harungo zinji ya ukana mali itolwa na jao bibi kamonuka ya ketsula zimurika haruma mirongo zamaniyo ukangar joka na ekari kansi haruma mirongo zamaniyo kam aminukana yavo karna shinda maudu rihunde mavamana hurunde wanru maudu wahunde wanru waste wakanga mjuao yokaya wakatirulo nuonu mrugu hisi kazi numbana kama kazi wano haheni shazin simbana ziwanao hawatwania hawaru ikao ngwambao zeronga zandonai wonsi juu wadala mumbaji kuelewa je yokaya usiku maja na tengu hamadalila litsanganye harumwa mtukufu wa msuje salamu na mtukufu sana gosatori riwono wanru wajuha leo samrapa pandrishiwa leo zinu pia heni mrugeneshwa ya hahe yaone mriazo ya mdunge leo ngarjoka na garambao wanadamu wakawadabala wanikiwa mapesa walewe wabeja wafija bari ruono mru yarenga makopa ya mvinyo ya tonsi ngoni yeti nugejoka ya leo ekale umono mru hamadola hajiunru haruma namna yokaya hafanya system ya namna ila kizo ani yemwahe daula gujoshinda ya tunde yokanga mru ya bala mvinyo jabala haunga mru ya mvinyo ya tiahu itwani ikezike sababu wanru hewa dola pizza watukufu kabla rejanja upande huo leo siraba kasime silamu nangara aminio kana daula ndo anadamu sisi rijundu kasarumenti inu rilio gara aminio kaswa rongozeana ukana kabo hadithi yonesa yokana haini mruge masulu wa hemwanyanya haini mruge mbirizi wa hemwanyanya yabole mruge le wakaya leo ngana show hunu ngaronome silamu wanyanyasi wa komori walohunu njaparo na mbele shebeza hanamna ya mjibali wa mru umkomori aminoka islamu harumatsi yokeyo mana hatu karamba heni mru ya suive mwanyanya aina mru ya taze mwanyanya jali eni mru yake vama na wahe mwanyanya leo ngarjori wanukana bunjilo hamandalila wende baparahani hamru haringe mvinyo wakopa mvinyo hatia yabo nge chongoni sokana wandu wenda bala pia
wandikiwa vinyo wano bari wa jambo bunjilio renti beze nduzungu ikao mrugu santo kana ngazila tofali kinji ya ukamanadamu mrujo kana haki hajibo haki yahe yukalelo mrugu jo jambo kana zinsinge donai mrajare nganaro ko watiti amada wala nanyi mwamba mfanya mbwana ya wakati mwinji yabiko lazimu mbwana mwamba muifanya muaminio yokamwomboa kumori kwa tonza mama azali nsu amini ndogo za jotsongeza haila mbwana mwamba mwiwana muaminio kali mama azali katwanziwa yokabajonda tamru mzima bala ile chokola dhimure lanzua ni relabira mtuje mweleokana yabozila mwakahambanyoti pia yokalima mwazali katwanziwa mweleokana bala mli hasara okana wanadamu kwa jako kubali zila mwakahamba okana handani simambana kana yensi ya komori heni mrujuka kubali mrungela dhimwe garanti yokana yembana yakawanwa banu wandu wakabali mwazali katwanziwa yende daraja heni mrungu mbonde mo hatu heni mrungu rango wa hahe anzia mtukuze watsineke mruola haronesa programu yabo kamlinda wa komori wa kubalindo sualanga muziso gela dhimwa saliri mtowe yenga manzori ni kendo bezi kama nzondo bi yarengensi hatu atoze tabu ikawa ndo mwambao ngizo bonsi juu rini kendo harumwe bana ikaonge wano vanu warwashemeza ao wanzo atebalibala inu evanu wakomoringwa wana ondo ikawa ndia lazimu yajea yabadilisha zembi ikawa ndungwa zirongo wao ngwabongizo bonsi juu rini kendo ye mndu akaladhimani kiyo ze wasulisu alamandilo wanunja harumwa balibala yokaya ritibamba rini kendo bi yonga rajone daruma voti na banu omushkile kao ngojiriwa banu haina saya rijoka ngasarumwa mwendo hamadaunu ikao kartina upezo matso wa manadamu yokangaronoka mru fulani dejo shida toze tabu ikao ngizo bonsi juu mumambao kalima mazali tsindea lazimu ya kensi bonsi juu yabo wanadamu ukana faliki ya kaulu nzima na manadamu mzima na programu nzima ya balwa ni mru au ya balwa ni wantu sham jiuru kana waru salamu na mtukufu kemsi oka vanensi yensi hatu inuhena mwanadamu ngena haki ya onese za fikira zaha ya onese ya mwanzao shari jihunru salamu ben Ahmed ili jihunru kana gasiharu wa msajaja wa mbana ya heni na wanarogo watiti kaunga nzuru wa baliye rudone sokana kadha wala kadha wa kadha gasarmensi inu ngarwenao kana ngarkubalo kana daula duana damu na si haine bahanu walo damu ya mwana mkomori ngarambao kana si wanadamu zisilamu rido vanu riwana undungo zinji zirijiria ovanu ratsuparo na mzima ya lila ikawe mrukumu mshukuria swaba ukaonde kuona ka ngabo wana wolwaya hajuhamba na rifenjao na rifadho wana na jao na jao ngabo zilonziro kana rilo vandu rabunga rilao hatabu za mrulo komori yaladhimikeri lile hatabu za hatu ko rende daraja ngabo maresponsible walo maleko lihunu warone saombi za wana watiti walo college wabali yao namna ya mabangera ndini wendaru mazale kodi kama aminu kana iladhimu kemna tendea jililie ukana avayofikiri taabu za wanru walo hule dasi iladhimu rangaleze tabu za hatu ubanu zarema nena mna rienshio haruma si hamadainu sheka ngaratur riji deklaro karkeba rikandu wa malahuzi wa udodea yode mani kao haina rongo mru ya zifanya zabira muda mruka anti hajangalia ema na zangu zangu zitohenda hindi rikabaru wanambana watukufu ili waswili wakati amadaunu ilijoka manadamu wae yembana wae abati juhara zivotasi ngamina mfumo haumwezi tido jangala zangu zangu zireje idingoni ya mrukanti isa wendata wenda zembi wareje masihu wolalao mrukanti ibala bona jobo tasifanya njeda hazini sedevano fulani tikansi nswamba mwambata ba sizungula bure njajua na fenjao mraji ni kabila bala harabuka bande mane mesha hangu ya tsohenda kujamba bwana yanti ikawa singa rujuronga siwonze banu gari tapala wonze banuri tsahe maesha
ri aminoke zankile zinji za hatu gizo harumwensi inu yabweka akili ya hatu ngyo haruma mafunvu 20 yabonga mwaminukale funvu ela tanu ilo ndilo rofikiro komori shekumena matanu yayo izofikire kaunga zikonso harumwensi inu uso wana uso maisha uso unono uso heli mwanadamu yaendao amemesha yake basi kama aminukana holiho mafunvu menjinga uwensi jubanu yabo kabati mrujo paro amini yokana emruola kansi faransa ngulilo bahesha mwana yolwaya aloreke nguono kanga bwana hao wa ulwaya wa haina usiku wetularuma makiesi weja komori wafanywa wajao wajiro rugo fulani mwanadamu na tuparolila heze nuge kaunde zimjiri yao bala ya yeshio iliwonao wana weda tawale wamwe nsinu wabalole vata kanga rutoka banu dogo za mvinyo wende ni yo no ya mru pleasure ya mru kwa mwanadamu kunojo utonja mru harome pleasure ya hae ibako kanguno hashindi hamba zisorendwa au hafanya na shaumwe ila via hae wakaende mru gende via hae ya isho niyo yabunga mwaminukana garambo wako mwirindabo yonde maana kaunga monokana lejila shemezo abanuka azalika alimama azalika twanzi warumwenzi ya komori ngamtsongone majawabu wanyi wafanywa bujilo nzuwani mono letengo la kabala wajaba fanywa mtuje mono letengo la kabala nekale wonro akatabiha nekale wonro ngonoke mrutsinda kama aminukana kabatsi mndu mzima manaba kemisi azamba skwalelo unu ya joenda harumale jwa kali lillahi matali bujilo la lihise warota bala nendeza warota jonja modani walale iwenge kama nukale jawabu la hemba anekawe wanwa maha na maha botijubanu kama amenukana lija matsoju ya janze garilo nao yodo banu yakola mrajini kebila ya elewe yoka banu li hasara au kela demuri change strategy au jabanu ride oaze okomoni ride wanuru warende wamis renda numaburuku rilapizane renda tarinje za malahoni nsu amini yokaya makaulu amanda yayo ngajutoa fikira yoke kinaize mwana lokomori ya amini yoke manadamu woi au wanadamu wanu wanoro fikiri yao kar aminiyo kana ikafa swaha yoila ala haruma mwana mkomori ikafa swaha yoila ala haruma mwana mkomori watukufu mutsibili hani sarongo banu imadhamane kaundo alondo na alimamu azali si hamba oma nyuhamba oma krimineli kama aminukana ebanu wanraja wambe wanuma krimineli desijiri yori parso kanga wanruko wafu harumo wanu ikaundo alone ezio kama aminukaya eka tafsiri yoka wanuma krimineli ndiyo yabanga aminukane makrimineli kwati washashi yoka kabati ezi yabira bala ratsuona maiti za ulwaya ruchujwa hata mpaka dabaha makauliyoti dwe yamba bengo ngama ndwamboka na ritsidwa bezabira nezabira dezibu wawe zabaha emana rashinda raish hata mpaka dabaha naiza emana rashinda raish hata mpaka dabaha hedi ya hatu nemila ya hatu dezabira dezarisomesa atarashida rasulibani akana ujwa riba hezabira rijeri sorenga wanu rwarane makrimineli na mayahudi hawakati kawo zezi zabira surtu armaturnantinu gasina wanu wenji rijokana wa ulwaya kombo harima mzinga yabora mbesambia krimineli wakasambika jabala mzinga endare makombo alimamwazalika jabala mzinga endare mamdu fulani yabora mbe mobilize we aparswa pinda ya tsinzi haja we aparswa hobiskai yabora mbe kililu ye krimineli yabo ekako elingaro na ukana mruyakana yezi wala wa roho yabo krimineli yabo chokolade muonsi pia rambe ma krimineli ritsimana nandise no gozino karno juwa ribaliye bwana namna yinu uka ekardunga namna yinu karno poroshinda riwasulishe yembwana wanadamu otojodo nandu sinema render ketsiba nur lahulane rideye
irilapize hata mpaka ba mdona wanyi warodo ambaba kartswele wa Komori unu umma kaumruka tswele wala tuka unuti unu umma rwabo kwa tswelewa na rijeleze wasila namna rabalie bwana na muimagine mrulo Komori yeshoka yo wanyanya walo Faransa wa tabi hao na zivira wa Komori ya juoka na mwede hata wakati makunguma nyo na mali na mamunjirio warwadunga ubaridi na mvua sababu kana ngwambao kasendo na hiyo tiju ya ulo Komori ya jeshokana o wala wao heni mruhongwa harenge bidi hendeza o wana Komori wala wao wajawishao kaheni mrugutwanza mjoba hene parti ya hai do ya rume ya bwana Komori ngwele wao kana unu msajaja na msajaja kujahana maana yunde mene kao leo jundu kana ebani hangu ya jani parsa tinjaban ngamrongo katina faso yo kaya berongo katiro kaya ya pende jamadami rike harma malahuzi rike wanrorenda na bwana maburuku bana basa mombe yonukana yebana yo kaya wanru kensi wadwelinda waone kanga bujo kama ngoma hata babu yonru amini basi kama minukana waruka parushinda wa waswili haruma bahanu hamada ya dukanga rujuka baru renda namba mwerenda na maburuku almamazalio ralete ngwela hahe yokaya mruhis dwamana yokaya kamjaji ona ya hemebanu ngurongo haungu toduskuru yahe yafumbe mwenyanya mzima hakumdea yafumbe kungumanyo nzima la humdea na hapo zenu kusunga zimasulu almamazali yokanga wafanyo makri wamtowe babomde yao ni familia hahe salamu mwana mtukufu telaki wamde yao na mlapiza na mdondo mdotihindu almamazali yofunye macho haaminu udhamana niki wana Komori haonesaza fikira zahe haonesele namna hizi tabu za hensi haonesele namna hensi ya hatu hensi ya hatu si masikini shangu ufanyoze jitihadi zote pia ndio lilishindere vukisha kama aminu kana yesubira yani kiwe muwae daula nela namna he muwae daula jibalia nela namna wa mrema wa jibalia kama amini ukakamna ushinda maudu yedu roha mwezila mshinde msanganye masiwa ya hatu ngarjo eda nai ngarjo mana heni waruga jo heza drapo jo wende zao yoka ngamwenao wa mremao raungu kwa tushiro fanya siasa hema siwa waroke wazima shawa kansi harma parti politiki za hao wakansi harma shesi washangazija heni mrugupoye beha yede alimamazali wahonzu wanino wa mali wewe nazila waonoka wansundo wanru wajujabanu waribelie marunda waritsanganya wazima rishinde emasiwa hatu ya nshiha unro wege hedzima waruwa tamanio kana lazima amini yoka wanru wenji wadunga lejua wakahwenda wende wemebala talebujilo lalihise sinongo zinji wende haila subira nudhamana walimamazali ikawa wanru wenji waonao kana zinji za fanshi habala ya chokolati mikezi fanshi mjia mtrabaru wa harumaze nsimali na mbali mumbenyele mumbalili ya tane baba hanu ya tiure msaada nyinga muaminu kam rumi ya diktaturi nji ya kanziro ya kemasi walara jilingoni haku rahana wanuikao wamba ngonesi ngabu wafanya ngabu watushida wafanya yokamtafada yensi nronro mrumi ya mdea yensi nronro mrumi ya makaulikao kajaka lazimu kemya rumi kama aminukana kotu aminukana ilazimu ke wakahana bahana ruanshio tiba hensi yabala dima rodore macho wangalie badala wangalie ya lazimu kema ulu ya roha ya jiarenge hata pakada banga muaminuka kabatima na mkomori uonwe badala uonwe dhamana ya kanti yoka woi gujo jarengensi ya hensi amani yangalie za lazimu rishinder dungane hausawa ni waswili shanga mwanao kana ze duskur za hema dhamana wanu wadeye walapise wambejau atapakada ba kartujua ebanu wanadamu wanu wanzo rasulishe dava wenge hanzani vire mnenu mtitingani timizi ila namna ya hele bujulola jana siono ema nyasi Firauna ende hati ya makopa
kabatuto mjua kabatuto mjua Firauna amwapiribala badile simu hiyo eketoka hono video yinu nsina isimu ya irumi ya wabaha nsuirambua wende mwana mama ntano wangu nsina isimu ya irumi ya wabaha wakayudo na jokati vumbua shahambe namna hiyo elimu elewe mru yokaharenge mahopa hatia hende bala wanruwe irengewe tafsiru kaba la alima mazali hatoa mapesa yani ke wanruwa nwe vinyo hanrongo wanadamu watuziona shamru mzima ikaunga mjokana ilele pleziri ya hae hende bala yenga mazuri fanye bamvu ya hatu mlobanu mumrenge mumtsanganya na mufti yokahari mufti ani mufti ende mrongoze ya mwambie kwa jam na singa rujokana emana ziwasulo bala sonti pia haina mruhanikiwa ya keneva manaye haya usoma nyanya leo bamvu ya wanru mwaka ufanya rugo jizomo mbonu kwa madizo nyoru masoma dini ya muhifadhi dawabi mwaonekangwa unovinyo mwendotro ikeleo leo nga mwaboka mufti katufenja muhifadhi mbetlewa na sira baheni mruge dhamana nge masulu wa mwanyanyi nge litengoli kajinji mruhama dola habiri hende bala nsu aminu kayonrongo yakola dimu jerenge muftiri mtie harumanugo hamadazila harumansi ya kamili na ubinadamu hamadaula yokakamta wanruenda bala njaona mbili bala kopa yakawanrwaka walevi katsindae ikele wanru kwa tina bobira wanru tsanganye bala ndambo kana Firauna kamshukuriwe mwanama mtukufu asano gosatweri ukaka urongo wa uskwalelo hunu honeso kangu shikirwa nyanya nana mibango kamshukurwa na mekanga sibana rungu wao nani mwana masa nogosiatweri mwana Idrisi Telaki Kems Hamadambai nashukuriwa na nyasi wanu okana ngobanu wadezi wao walapizi wao alhamdulillah rishindi rubali ya communication yokakariti harumanrongo za udezana za malahoni na jao alhamdulillah salam komorgazija alhamdulillah ridunga ananga sibanu ngar aminuka izore ambao nizorifanya hao ngar aminuka ngarono marunda yabladhi marshukurie rishukurwa rikaundo wahima uskwa jana au himilia lebujulele vile amani sharti diwaze ukaya balaga bujimbo la shikomori kobe samjo sanata tengono laone sokaya nanze abasa buniwo nao bangabo wakati ujoni hutajia kuna huni parisa sabediri leo ngasimano ndo karbaraka ngarwana we bwana yinu asani hone soka wanro fanya communication yinu lazima hore midai ila sabediri hakanzeone sokana lazima rishukuriwa riba marone si wakasi wanru hokana swanru lobanu ruwana we bwana yinu leo na mdanze lobanu lone jitihadi redezi wao relapizi wao hasibabu ne bwana yinu banga wakati konge jumkiri mrutajie kaka mriono ukanga mwaminukana mwengonize mwembana inu hoshida ya ipuse yunde mvu de communication ya kaunga sibanu haina usiku ngarambao zinji imadhamana hatungweshiao lejeshi ngweshiao ngaminukanga ziwani kofaliki ya rogo zinji watukozi jua osonime communication kao ngariambao bana bengwa leonga mwandu ride yao ngamandu lapizao shau mjitolo yonu ngamaminukana unutende ya mali ukauo weribaba nurongo wao ngabolo wakati komrugu jisere ngawela deplasi makanga mrohone natowe ya direkte hangu mahala ni fulani ngabwe jao ngabaze telefoni rumi yao ngabo ila nemno korchoto suwaye hatu gasibanu ya dunia kamilingu waruonao jumo kanga ridezi wao hamala huzi hajao wenge okala leori tanganye wazima dokale we communication yinu ijulwan razio angaliwa yonokawa nadamu muhimu kaswana damu konga karijito wao riroho bonze wasiche na singara aminoka maduimenji warimilia hodingoni shanga mwaminuko wakatoka warijuruhu rako japarania sheka karijashida rakufro wanyanyasi wano walo harume communication yinu
rahawe jahunda ajali hawa huwe jahunda problemu rajamba ahe hesabira ngam aminukabo ngarjofanya nayi na singara aminio kana ngamrishukuri yao ngamjuwao kaka sibanu garwano bana yinu shahweshelezizana yo muhimu ebonge watukufu karjakana rugo zinji katulokana rimi banu hele bunjilolo skwaja ritoweze balibala zilonwa na damu walo banu ikao ngwa babu hao wade yao wala pizao ngwambango na wanu yaukaya inde namna yansi ekanu kwa shida nao leo mwaba alimamazali katina wanu alimamazali wakomoriwa mbadingu yawela dhimuriwone zilambana zahanyu ne magama wahanyu riwonoka kweli wakomori wa wanzao chakwa tonza alimamazali na abo isazibiri wakana picha maili bunjulo maili yafanyishiana alimamazali wakomori wayaona yasanga yotosha yaoneso kwa wakomori kweli wa manzao oka embana makoiwana makahamba mambo wakomori ngo ujango chao nsu amini yokawa jobu handu jana wa wasuliba wakomori kwa tsoni garantia hanyu wakomori wabunao kesi ya selo banu heni malapizo wakomori kwa tsuwe neto maya yokamaudu alimamazali weye roha na mrujo jarengeti inu endele mrujo hanza mru ngabandu alobanu kongo wanawe mbana yunu activist wona wandu wa wanzao shake tone sukara o wandu konga mwanzao wo wotojo kawarengenti wendeleye ya ukana ladhima mwanzo rengenti ya ibaliye ya baladhima ke ya kebahabani haruma ya komori kamili uhomwali ihonzuwani hongazija nonga mwanao kwa wanadamu wanu kwa tufanya siasa ya bahari masiwa wenge zemikimaki wandu wafanyao salamu mwanama mtukufu Mustafa Bakiri Jamal emikima kifanywa wanu pia kwa kumurugwa leo kai tomaya angejoka hoshashi na amiga aminuke tomaya angejoka hoshashi yoke kama udu wanadamu wanzao pese alimamazalia sebonti garjoka haruma hatwari yoka garjo jimana emasiwa garjo sabalia kama aminuko wanadamu wanu kwa rushinda watsanganye masiwa wakomori ngwele wao wakomori tsuka kwa turambo kanga botabu wakomori tsuka kwa tihashiri waonawe namna yensi hatu endao shaka maminukana yensi hatu wanao na alimamazali wanao alimamazali haheni shakwa suwana haurekebesha yensi yaukana mwonsi de malezi wayo yokana leo mwana mkomori azalwa ni mbaba na mzazi asomesiwa yabira palashiwa yabira lekoli yaunde namna ukajemba mwana madabano ya bwematso yalahwe wanru yarende wanru salamu fundi wangu mtukufu Ahmed Muhammad khair amani wa kauduli yaukaya mria subuti yabenye chau yalahwe wanru komsare da rubuzi yarenda ndumba ike mwanadamu wala ngungenu kila hivu yokanguli ndio maudu zila fikira zahya zanzao wakomoriwa mdunge ukandira kwa mrujo kana haki hajibohe haki yake bwana yinu njitar mapieshi bwana yinu mwimenye garujo jumba kinele kiyorke hunuri la hulane dezane shaka muaminukana siri lo banuri lila o machozi yambao machozi ya damu bangarona wana wambao lo ya harmenti ya komori na singa sarmenti inu gari wonao salam Momo Hassan gari wonao kana henu siku o wana wahatu imaesha zendola zejau mashakili shuna mejana mangavi yarundro banu ko ya paro shinda ya kanti jau ya rohatozi lokali roha shale tozela komori lolo roha haraka hatali roha hadamu ya mndu gwele ukale lokomori wonukana raha karitujua yokana rijari renga wandu wa romansi gari warendo maero wandu ko wakayabo bafu wandu wakayabo jeshi la konja mijini na chao wandu wakanaye ziabo kafikiru kesa banambo ni zilanga bdo yaji porozidi wazi banambo ni wanambulaza nyumba warengo wafungwa mashaka shino mejana mangavi mobilizende ya parso pinda ngabo parso parambo ni wakaulwai howe hifa ngabo mwanamshe wakatwe kililu ya parso junior ya tondolo ngabo msamba bodoni ngabo wanadamu wao pia wahafa
yabo ikilidu yetikatili shabali mamwazalia katili ba harumwezi yahe ngabo perso wulawe hifa o wakatoa mwibaraka ngabo polisi yatole mamweya nyamzinga hafa yabo ndwaloti makatili izo pia garidiwa zao bijaringa yalima mwazali rusulamba yekatili wakomori batike mrujo kubala hadalo karjojo kabanu mrade mrafanye tura de réponse mrabe zono masulaha hata shaizo tinde jubadili barongo hata malahuzi na usiu na jiku ile tindo jubadili rongo haruma nti wakomori ngo hashiri ngo onao wakomori ngo adungao injarumenti inu haila namna haize tabu wakana na muaminino rondo ebalahuze menji alawo banu hata katimro stajabu mrukongo mjuo mkabatima uye mwanzani waho guhula huo banu Henry lande luwaye botso heya Henry banale batofanya hazi Henry bala hasasa nyiha Henry bala sila tagushuna majana mangavi zetabu izore zingara banu zirire rege zetabu zila rizirendebwe garifulao wanyanyasi waloma aktivisti banu garifulao komori shakabati mraporengeze tabu zila ya zirendabwe ya jirema haura jirema sonrolomanu rabeba ndeheli unatandi shaka sarumenti inu tabu shino majano mangavi rilonizo kumranzo akauhaya zangalie leongo tona mrakabanu hendende hatumu hafenjao mrenge bushuti hakazualo hanjabo etwabili rimono breva nationali zenyilezi heya hata katujwa atenzia omalabira hoja bala katujwa balala ndabe bihoja banu izo karja prombe ba shawirindi umwindo muyulo banu wanakomoru wamenye hezi twa banu sibonde zo dola zipo wanakomoru wafumao banu wanakoma rali la matsozi hazila tabu ikaundo zirashio shagara lilo matsozi hatabu zilokomora na bese tabu ikaunga nabonga zo komori ngari lilo matsozi gasibanu kasinanduwa kabala wabira karjaparu wa unamwa jambaba hanu habo watawahula wa jamanu rabana mjuhemwe nsanyu bae kale unga saruma tabu msanga za tabu zinu shawandu wao ngwajona tuskuru yokaka batili koli na singa sobavuni mwao warugwa tabi hao kabatsi hazi iriwarema koti wandu wala ngo unaumru ya ulwa ya hafa wajabanu wasubutiwa he watoa tuskuru yokangwanzo mahakama ya hemru ya ulwa ya basa na abo hakagoma na balajana ngabo ulaya kajatoa mahakama izuzo tipia wanale mungu onao kaya embana iwano banu inubana ya msajaja inubana kauke sina faliki inubana kao wanakomori kwa tsumono kana zindra bwanwa bila nao sheka kweli ngambao kweli zetabu nambao ngazijiro komori zizi tojirisi wana wanura wabara walobanu watu wakoladhimu irwanike mikro waambenga kutabua baharu mwinsi ya komori korwa ni kwa dhoma na wakavali jomba kanali mamazali kweli habaki wakati mwinji shehewanu wabaki wakati mshashi ofahari waungo dao bage amamini ukana yuende mane kao kabajajiri problemu wala kabnojiri problemu wala kojo shida sisa mrunziani yupa bionarke makini na muaminukana letengwele ndaba la kalijo mvote alimamu azali oke dalili ya mvua de mayingu kabati wakati ujona wakati watahakavu wambe hari ngabajo konya mbongoma wa mvua yo hadi sandrabu wakati wa ete kunoporoka wakati wa ete komori walojua kali udamba vanundra bo sanga vinga bajonya mvua injiri shinge yo hadi sandrabu ngeto mangi ode mevu ya horu kongo arema wali mama azali wakaturulu unu siasa hao wengwende sana hii wajita umazimui harumai dunia yakawa kaubala makarata simenji wa yatia Senegali tijinda hubi weremaiti ya hao badala kawende wambe kabati maji kabati jao na mrifanye mikataba mriko aminifu rikarma mahadisi rende biori to alimama zali jerenge mikataba hiyo raifanya rirume mtijuri toa nansi harumatabu izo kwa japoro zionesa awazifanya chamwezi bili dictateur ngabo dictateur komori eyabo na mwendwe kawa hata pakada baka batima na mkomoro urabu afuri jeri njebanu eni mrujo mwana hemila alimama zali rimeru msafuhi rimde iyo turwa ya mru ngabo heza jiwe nji waroho wafanya majimbo waremao
ile usamraji tole ukana ngondo ya milani mama zali yode shwa ha sabariri dujo cha matala rimberi mde samna ini mrugene gena droit ya woni faliki hahe ini mrugene akili hahe nguonu bano nzoya dunge nguonu peso matso hahe satulo karke banu ini jamba jau riketiri mdeye rimlapise rambefira una balani kwa mvinyo na sigari mjuwao kam aminio kana maudu ngamjundra yezi yo kanga mjuzi ya amjoshida mtunde batika mrujono mvinyo batika mrujofenya kamransi base sizo zikayabo mzima de mru ya jabo nyesi mgatu mrehemu taki Abdul Karim ya jabo yakautoa mvinyo harumaze ze plasi kamili za kakomori shabo leo wali mama zale dabala Firauna ndarengae makopala yatia amjo Samii yengu jo Samii ukahashanje simu shansinio na joka yoni vumbu wao shayo tartibu yokana wanruwa mrambuwe uyarenge makopala yatia rijuha yo direct ya kamili yabo yo sujet ya kamili wakumuri wake tswalwa rangala wetseha ukazo ngoma kahaba au bamvi wanruwa mbao yokana wanruwa ni kwa vinywa kahunwa zangozo ndabo rikabala rona libujulela kai umru mzima kaka mjoka la mru wa mzaha reka hayino reka kajayino yemru wa mzaha reka hano yode drua hahe kapati mru jojo jamu ya njemu jambo kana zoka sirendwa amru jamba yo haramu imramba ngufanya imru jola lawa yecha chitsi nuko kalima mazala jo dadore ngamvinyo ni kaunru wanwe hawakati kaka upara wanru yajeweleze zila taratibu yalonizo nile namne nsilio ni namne kau ekahani kwa waminifu ujo yenjeza zile kao dazi tanziani kea jo darenge mvinyo ni kaunruano akira adodoka na baraka bagama minukana ekarudungu fali kena mna hiyo garuju yeshene mnenu vanu hata faransa vanu ritola pizana nodea nuambene mnenu hata shake no paro rasulisha babahanu na mgama minukana ekaka mjakansi mafikiri yokandensi ya hatu kejamba rotsa mbembi zitohenda kejamba rotsi rekebeshe shekade umwendo lahu wanu lapiza unu kama minukana kabati namna mjoshira monde pouvoir kama minukali mama zali ujohundaze vote ya rdendele kanga mono kanga mjuko shida mtu mkenzi mahamitanu ya kamili jumota direct na ufanya maandamano na udea na ujilapiza ribakar mwetinu nginde mwanao shaka batartibu za uladi mwanwake tsuwazi badili mwanwanga leza viranai leza lazima mwanwazi saidie zendero mwanwake ne mahaba ya hensi warone namna ushida ndwabire shaka de tartibu inu ego mana ya kajana ya zoya diwaze kamana wako mwanwaka humwanezo akufanya nilagoma na kanio abaya himao ya boka karsina mahakama abaya himao ya deyao abaya ambao turokarbiringi wejao abaya mwema journalisti ngojao ikawu kinifu wa raia yajuka kukubalika wende mrujo japanu ya jasadie ne bana ladhimuke wanwa banu de masiwa riwone namna humtsanganyifu wahema siwa nzuani na mwali harumaru ikao ndo ambao ngwaremao alimamazali mrujo jodea yokaya bado hene rukumrazifanya hao gazilengano naye imanekao mimi kamna ujamni parisa na utoa makaulu maziro yaudea yetsine na lelesheha no wanzaya no wansomesa no mjiwa hangu nelemna kabo mjiju rikana hila za kitoto si ufu wangu si urampiro plashiri mbiri rishindwa rilili karijalelwa omalahoni hatu mimi ngabo zidwa kao liuziona banu omalahoni hatu gamu aminukana njaparo yeshia na mjomba hangu wala mzaza hangu wala mbaba hangu wala mrumu wangu aramale daula hangu mimi ikawa ngabo wangu kwa subutoa jabanu siba hata wanawashe watoma kaulu hamada yao hamatengwa madani mwenge mimi hotso laba hotso jabanu nitoe kaulu zero mwanamsho hangu uloliwe yaishie hawe mwanamsho hangu ulopari yaishie hawe wanashangu walo Marseille walo imo pia na nanti waishie tijona mbala tsuhenguo oto jamanu ntoe kaulu lokanga mdeyo mru ni mlaze na mbabaha mwanya mbabaha ngulu haru mwentinu lo orle yabo yalishie tijona mbala tsuhenguo ko jambe muhomda hangu lo Marseille banu yamba ni shangu makaulu maziro
tijona mambo tsuhengu wengala kula hali mrugu sikitiho yukana leo gari wanoa nyanyasi rijebanu kartu fikirize famii rauna kama handa ligala mwanga lesheo shahe famii ha geuje weshelewa ko moru ke kan sura famii hangu basi kama timrunjo mria e kan sura famii hangu nsura obanu na hansi damu nsura wona walola shanga mtsoro rane henda yabonso jono kati tsuhenguo nsina faliki sire hamjufumo ngame hono mtsomba makauluba wenge yone security manada muhandani mrakotende hajangalia basi kanga one security hiyo heni kaulo kwamba shejo jabanu harenda rumba buruku harenda ruwa shenzi harenda ruwa firaja makatsustehi ula walola katsustehi wala wajomba hahe katsustehi mbaba na mzaze ya mundu ya pula endao wekarenge hikma hiyo raisheloka banu handa nesheo shamana damu ya kimana damu do wazingiza mru shasidu wakomoro kwa tuhujua wakomoro kwa tuhu ni kevalueri ya wema kaulu nila namne kao ngwa santoka izo ambao gauna limiti haweshele wa huzaya haweshele ze famii haweshele wa uzingiza baada hapo wakomoro hu ni kesheo waonoka we mru sheka mru muonokana wala wazingiza mru umru katuwa waza wala wawalola kutuwa waza wala wahuzaya kutuwa waza o wanashahaho kutuwa waza shamra subuti manadamu mrwabage na ilmu halola halawaruma mji ujihishimu na ujifahari haruma mbaba na mzaze mraje baradore da rumaburu na amba na mbuzi na wafiraji na makauliko yokambishi hata gweni ala kula hal yabonga mwaminukana manadamu katsu fanya nongo zo kabaudu ya wone mru ya subutabwe matwahe yambe we mru fulani wege yode mane kao si ujo ujilimite arumaba kaudu ramba oba raba fikira bi njema ili manadamu azihukumu ile noma sula hanzarita rititawamwe deba yona mna ya ujirongoza yona mna ya yoneswanya nyasi ukana gela dhimu mrakene security ha herangu gemra to makaulu yahe okay kama ngene security ya hahe yabana ne makaulu ngajola wa mema sheke security hongi ombi basi nsu amini ukana ngojushindo to makaulu mema okay ni sauto angalia obavuni utono kana vanuga mina mru ya somesa bana nsomba mane fundi wangu amedisu Muhammad yakabanu wofundi wangu mjomba hangu yajao na kanga mibanu ngamo makaulu kanga Allah umrubani ha haunga Allah mjiwa wanu hawa Allah mrudhamana ala kulli hal yabo ngujoni hisabu mriri na tojinike security hiyo wakati ngam hisabuka ngebanu yabongela timona be makaulu ko ngajoka kibinadamu yawesa utijiste kamjuhuna mranste shele namno karitorwara rende rikenda mnainu yesinde heli ya bwana salam zuki wangu fakimradab ngaro shukuri yao yaukaya kwasular mensi ya komori karaminoka wasuli mnono ukaya harumense muvumazo tipia zendao goshukuriwana shewaho ikawo ngobanu wabale mbana inungu endano niyo wo aminuka ngo fanyomba ibenge wende dhamana wa mando harumase bane kawo ngariziwa nao vanu wasubutu wabale jilaho washukura sana gosiatweri na hamadamba inu wanyanya benge nyesi mguna ubariki ya ushukurie ya jelekale jiwa hamba wake wasa yana wasama dhamana waonokana vanu si wanadamu si wanru ridunga na harumambana nzime kamwa benzi ngaro shukuri yao ibenge watukufu yele namna mimi naona masulaha rijebanu rijaru mnofu wa wanemba na inu riretsi wa unafiki wotobanza kapaka mjomba wangu do ya rume riretsi unafiki yokapakade parti ya hangu rielewe ronro yokamanga sina tabu zinji zaladhimu zibo wanwe macho zaladhimu zirinike imani geru wanemba na inu shekalonga ranzori zihemafu rirumie mbana yokahamabanga sina mahaba anwana komori ngaranzo wana komori ngaranzao chao na sika reuzisiwa swala zima ebanu ngaranzori si salima mazali ndovi ya rengensi ya komori ya rume kabatu jo shinda ya hurele le jawabu la hele kaulinu bali nongo nzima doko do wala wajibenua wamba mehanza mfulani deyo keno kiri
wanzo lideri mohanyu au wanzo mru wa parti wa haho chawo kanacho jure gansi ya rume watsino kwa komori wa mtsungua au wakomori ngono kina hivu wa manzao yo kena ukiri yo kabanu manadamu uranzi harumela namna ya manadamu ambao manadamu wa adabu na mastehi ni makaulu manadamu ambao amunu iko ni mfano leo ngechukanga mibano nsuda mru nsula piza mru na mru adabu na mastehi na jao wakamru njuende bahanu hau mru to njua hedao no mru njua mashallah madamba yule mru jao wakati zema fu uto njua kwa ni kwema ste basi wala unjua wabaka yatua mru ya hafa kala munjuo shazi lazima kondani ilende nika mru suraya haila namna hau jitamko wanadamu ka waimru ya lelwa waimru la namastehi mjitamko sheko mjitamko ngotsugwala wa direct namna haudea yoketuka tafsiri ketuta mreda demande mro uzise mru ngotsojwa hela he mwanadamu ke mwanadamu ole kana adabu mwanadamu ole kana mastehi na singaru joka ya ilmu yo kanti armanongo ndraru kanzo ikensa mahaba ikensi herumbi ikensi henrini tena haroma eraru ikensi hama ani afikiri gelatimu ikensi hama haba ikensi herumbi ikensi hasubira ikaza ngondraru izo kanjakansi aruma mruambonge na ilmu basi ilmu yekayoneha mrunasome hata unojo usoma batunukana ukana mahaba nasi gericho kansiri huishilie unojo usoma rione ilmu ya haho katino kanabo amba husomo uone mru mjinga takwana mru mwenza mvu haku hama mjinga ya urende na ika kushindwa subiria kuna ushinda leo wambe kwanza ukena ilmu yoka waronsi pia wa ukubali ikale umpotona mahaba no wanadamu utona subira no wanadamu utona adabu ya elimu yako kenda kuparoshinda ikensi kala demu wake adabu mahaba na indiri tena na subira zirungizonga ronda wandu wajitamka una elimu na mungu kana sinde mahaba haye no wanadamu ikaongo banu ya warenge mahaba bajukanzo mwishilie sinde la subira ya unaweza mbao banu yatoshindo subiria sidele namna adabu na mastehi yokana bondrongoza wandu yabanga bajoka wajumangu ngabajoka wasoma ngabajoka wajao ngabajoka watazahangu abuladi manjilimite yala makaulu nabao ili wanadamu atutulizana waoneila ilmu ya hangu obanu ya kanti la kuli hali yode namna mimi naona masulaha njeni vire haujimli fuhusu makaulu ya bishi hao nelegunjilo lo sikwa jana yoka narkensi mrakensi ajifikirie yoka alimamazali gujozi dunda tengwe jumalila haila tartibu ya ibali ya wae na nyinga mjuzi dupuse wanu wende osoni mwae hala zila tartibu kao dumlonizo rizambao baadhi ya hatu walonizo wazambao wambao kaondu alowema alorkeze ngone zitendwa ne makaulu ngapuse wandu wandi wangari alimama zali wambe hedzima kerire kensiban bao mwe wengu troshinda hahatse amani ya mwali na nzuani nengazija garendele yao shaga mwamini yokana baadhi wanadamu makaulu menji ala wabana yukamaudu alimama zali haru habana wandu wanuko na ushinda wametrize mwali na nzuani ngam amini yokondo bahame zisiwazila zijobandu ningo wenzao mtiwane wandu waili wanzuani afwan hao wandu waili wa mwali waloban warema wa mama zali mdojini kafikira yokabale nzuani ngo ndanyi hao wa mwali ngo ndanyi baga mwaminu kali mama zali edo roha banu haila tartibu ya kisiasa baliwa ni wandu kongo mremao kama minukana emasiwa ngajuva dingo haini mrugujo paenza yoga muamini haila siasa riona obanu ya benuha riona obanu ya balwano wajomba hatu no wakabala jana wasubutoe jamanu warenga duskuru wamba kabati msomo kabati maji kabati mwenje kabati jao hao wandu ikawa wakabala jana warumu wakanensi hatu jana wadiwaza wafu wandu wenji balaze mobilize wajau na jao mashaka menjabira butiju reda taitsi uyo reda tatamplana mzuani wakaza wenzao
Redara karuma wakati wa krizi na jao na jao eti izori zienshi. Kama shashinu wasari kabonze irizienshi. Yende hata masi wajardiare jay. Rajarono maruba tunulio. Wanrodwa bio. Lewandu warume mizinga. Lewandu warume zononde. Lewandu warume emini. Lewandu warume jao. Na minga maminukaina. Yuende ujoka ajalia hatu. Ngeri tifanya hemru. Yende akanzaru ube mbonzi. Ilia benguvirwa ne mbonzila ndelo ajali. Kekaru baba la kujuzu bangamani. Rijari fanya hemru. Risele kirila usingare mbonzila. Yoka ilade jurni kaheri. Rendera leru zubongamani. Na hizo pia hizo nya swaha. Zoka eshababi. Mkomori. Wede mwenyensi. Wede tomaya. Haina roga eshababi ujote side. Wede jotongeze nsi nyongo. Wede jotongeze nsi njamu msanjaji. Ezo mana atakoti uniko du school. Zoka ngeladhimori separate. Ngeladhimori tejau. Ngeladhimori. Uo. Wetide juko ulekeza yensi. Wetide juko nika amani yensi. Shajuko nika nru amani yensi. Na utulivu de shababi. Yoka uongo ambo ile shababi urenge urumie. Basi hava yoka shababi urenge urumie. Katsu fikiri. Wangalele una maudu. Wangalezi la tartibu za hezo ama na urumo. Wangalezi la tartibu za kisiasa ikao. Kazi wanao wani ni wanukongo kontro. Na lima mazali uwene faida rangu. Ndio kubali. Minge watukufu. Sikamle haku. Haruma. Ima kaulukoti ambabanu. Kamjukana. Si wakomori. Wakaturonu unu. Gotso habanu ni karusalamu. Hula waru. Wambaze fikira zaho. Shawodu angala ze komanteri za dunga yabo. Duela uso. Na udea na ulapiza. Mfano juzi banu chono mriana bakaudu. Sedeka muziso mru. Yoka chono mru fulani. Enisanrongo wabanu kuchonjaye. Yaba bakaulu maziru ambaye. Wendo. Wale mratura hozi ngaravala hewahe. Yambe wawane kujamba wewe. Sababu basi. Hozi toshi. Nendele. Ujojono faze komanteri. Wenge narkeradi. Ini mrujola hula vanu. Mratu chobeza hajibu mru. Shamru yangalie. Mre uzise wendo. Biwa nga mromo na tulizana na uzisa. Le jawabuli ni katsisiduku. Gikagaro no komwendo daunu. Dojarke tsiribale ze problemi za luwaye. Ze problemi za mitsangu. Ze problemi za maisha. Rikebanu rizirendekwe. Ridwe jirema no jidea no jilapiza. Nasika rutujuke namna hiyo. Shanga maminuko wametirizo yensi. Alimamazali. Ujodunga namna hilo kanyende mumnikao. Yabalie. Yendele. Hazila tartibu. Yoka ngamamoga nyinizo. Ngamanza wensi. Unadamu ngondokana tartibu ne falike wanadamu wanu watsidwa juja waje na amani watsiju watsidwa juja wa bale mendeleo na minga mwaminukana falikisi njizafanyiwa hela heni ya bwana baadhi ya wanuko ekawa wanu wa Mungu ndo mweze vote yala makauluru nao baadhi ya hao tipia na mwaminukana takwa na udunga telaptale marufila wasojo ilawa hata zepare zandi si wasojo zilawa salamu zikuangu wajimbe swali Iwenge na keradi reti tsikon roplana sheo tsikon rodezana bega mwaminuke karkari bakaru masiasa harma mafuvu jana wajoka paparahaniha mafuvu mengo mirandaru yabambi wakomori waelewa shezi menyao bandu de mapurunku nezidwa nuka wandu warende wandu wafirwaji wandu wakebanu watino kama na damu mujiste katuste wala walola katuste wala jombahe Katuste wale kaundwa mzingiza katusto mji wa hai shango nukaha hula pia pulilia ya baladi mambo ya jamanu haina rongo karjuzi toa ridei na aya na jauna mitsuku suda mndu uwinjinu hatunde zitartibu rulani zobanu baadhi tipia nsina mzima banu ni mkusudi ya obratu wamba gamu mniko kaka jawa ujao ajimbe swalinge banu nja poromona yafanya direkte banu ya nja mjomba mru au ya mba mru kaya jawa harenda mru nyama nja poromona Sinujo humkazanrabu. Nana wasana wasawa loban. Yamu wanupia kwa tisawa. Ngega mamirukai mbana hinu ngemenyo hafaliki. Zazidwa. Na tartibumbi ikawe bali warumale bangwelinu. Na sisi wanu zisilamu. Rijokana wanu wenji lobanu. Rijokana. Ijomkini shihari tike na mo. Irewaneju kukara isimaudu. Riwanu wanu wenji. Rikana mze watu papala paishi na wanji. Wao kabanu wa wanambana. Watuwa na yeyesi ya 2019 walawa. Giswa nadamu kwa kartuji tarumu. Mruna deye,
mruna lapize mruna jusevu mruna bejau sha Mwenyezi Mungu duono izoko kartuziona zijao arkeno makini fano kana baraka salamu na mtukufu kiki maweni arke makini ritahefaliki rione ulo mwafaka rende harumeze voti ritaumsajaja wa balbala wa fikirambi zokane leonde ramenye leona rtsoju hari fenjau leona ndirare magaya na renso na komori wongo na haki munyibaraka gena haki yonensi hai yakenonrwa hai yajimakinisha jene programu yae yaonwa jo umvoti alima mazali gena haki yonensi hai kiki gena haki Dr. Salim gena haki afikiri bala Abduswef gena haki wana komori na mareti elimra jeneza fikira zahe nywa komori mmone Amir Burhani afwan gena haki yonensi hai elimrende ati uchaguzi wa hai wende arumeze voti ejuka huja yabo izo Mwenyezi Mungu nduju ritawe balbala ritawe zidwa ritawe ndokuzokana yejo kangene ya bitu tokaya lazimande ya reda numaru yusindwa jina yoka ya mru kapati mru shida badisha mru nulizo nabakana hizo Firauna akafanya tukabalo wetanda wajibi wao tukabalo wa izo mwana enotida eba mwana mwitanda jorenda nai reka mwitanda mjireka mtujireka misalimani reka harende nai wala tukabalo ngura mwako tino mji wa hai wala ya zanai hazaya ya wale orti jerdo renga na tartibu namna yorumia shaga rombo Mwenyezi Mungu ari hauliye garombo Mwenyezi Mungu ekalewe emanyasi enda tayone sokana katuta parole jina la Firauna Mwenyezi Mungu enda hata yamhauliye ya rionezirwa jina soka yake mwana Islamu yakamilishia Mwenyezi Mungu abende chatukaba na rugwa jibi wao nrodo nabi tukabala ali mama zaligu jibi wao ne mndu yalewe tukabala ali mama zaligu kaba tujo jibiwa kasi hunu sutipia garo nao ora wazara ngualo bantu tushida na wametrize riparsa waze problem ma responsable warambi yao harumeze college o wana wabala mabange ne waladhimu keri lile rishameze riziziye ruonao makiasi menji henu siku yao banuenda komori lazima tugozi njiza hatu za rimilia ralembelea rularma krizi richoli la hizo sharamonga rililao hanrongozi birao harumensi ya komori yotsi biba yondensi hatu changa mwaminuka hedzima ila dhimuri lile hemeshar lona obanu nila namna hu hadaziru lonu obanu nila namna hizo problemu loni zubanu ikawri zingamanyi haku so na komori kama rjudao harumwensi watufa komori do shukuri yali mujile lila beros kwa jana rombe Mungu ya huwa nyanyasi yajukofanyisha kwa simadu ya hatu ya birea amani na usalama wa komori wajitamkeli ya lazimu wa komori waonefalikia hao ejuko jari rume wakomori wa msungue kama Mwenyezi Mungu abenze ritotendeza uhiba ritotendeza wakazindeze rimenyao rijitamke wakomori na wabe wa manzao ritawonamna msajaja na mulano na balibala wansiju hatu na utasamaha ine namna na rongwama kaulu yangu yanu ikaya tiblanzana be kaulu mbralo no kado zero apo minja benza shati fa tartibu ni mstahini nyandu kanga mondunga obanu fa tartibu makaulu ni amba obanu yake makaulu muhimu yokari ya rumi handani de manada mujini ke security yae ya karuma baste haruma ila namno mjitekelezo banu dhomanatu ile ukana banu jana wakana hezi leungu ambao jao na wakanaezi lazima wajiregle sisi watu maraya rirema tsora rambukana banu habali mamazalie katili nano wairambahara ye katili rielewe ritulizane rikena faliki ya hanze masiwa beka leo rijarunguwe madhamana wanu riwadea ranza woi rimtoposhoni rirenga wairimbrane mrutsi hindu kama aminukwetsi faliki wakumurimu waonao waonao kama aminukana wahedzima alima mazalinde joringabalie wakangwa unaukana yabo iyomba na yaheni karabila nondrabo keni mrutu amba mjomba hangu de parti ya hangu rehaba nuredea na nyima ambe ukana lima mazali kasina wanu vanna bala mwana bwana kasina mamfukare zena tijanga monauka haina sayapara wanu wanadamu wandu hawinji nsuo na bengwa hini mru akaunikiwa na rtuabara li20 nsuo ne mapesa wajoshida wakenao wanikelewo binadamu ula au binadamu wakansuani wanadamu waondoka wendo lovanu ustehe masiwa
gena duskuru za kibinadamu katufanya duradere poseda waru shahabaki harumesi ya sahahe habaki zila afanya nizoanzwa jafanye gwendeleyo utawe amani uparo heni mrake dhamana harumu mji wa hahe uparo amani ya hensiri zinga rasonzi pia ezijirio zembi utawe heni mrake dhamana hii manyanya rumia hadithi heni mrake masulu hii manyanya rutundiane rishinderi bale masiwa ya kwa si mwanadamu mchuju mkubali nezo si duskuru kwa karazonona warubanu shakaro noru jamanu edea no la pizza no abaja wege zabaki harumu ila namna he shila zila taabu ikaunga rizonoro mwensinu mrumzima kondo miumuona hashemeza bando de mwana masoba hambo wanango ujau baseni sasoba uya hea rede hata umwisori kamina ya muma harumu bwana yona sikarte ka fikira nzima baika bwana doba kalo tiketi dona madambali bwana da mwajo tafsiri nayo haile ukanga bunyanya mbali ngabwela namne kawo hundi horeshio ngaborugo koge junsanganya mina he hatafautisha habakari mwela bwana wanadamu waje wazichililia wambana mwarensi shabuge lazima rishemeza ho wana wajoka wolu akomori ala kulli hal yagwaru komori kwa no parushinda warelewe dunge bwana yinu nubana ujutuliza riste warangali yao riste hema gomana hatu riste warizingiza rangalie engaranza wendrini eza viranda zivi emana hindrini ruona uka ema bunjilo ali mamazali warupia ngwendao eza barindi nabo wakomori kwa tsumanza no komori ngwendo bano aliyo zongo za ladhimu rikensi jifikirie geri jahanmu bana shabatsinizo barujo kavan hili mrade yala pize ya bejao shezo tunuwe kama joshinda zibadili banongo watu fa komori anabushironi masiu mema ya khair kama wawenze nyazi mnarike amani kunsi juu walona fikirambi za utia msajaja haramwenti mgoa ya warejeza roho bawa na komori wajobanu weridea werenda rutinu nyazi mgawa haulie wajokasi wana komori hamandanyi kasina haki hamandanyi kabatudungwa mbancho jebanu rongowe shahaina mundu gene haki ya hahe ya jebanu ya jatsange zifikira zae ribalerende runishiane ruonenzia ya lazimu rifaliki ribalerende huso mavamana hatu watufa komori gari johana na wakati wa saya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam.